Badak
Hello. Good morning tanurdam. Nuno ajak dang Isu Krista temiyem salam apaner. Nuno ajak chungadang alitze dani amangar. Tanab asunok den team give your worries to God. Give your worries to God. Ne shisapulo ajak tsengramnam akachang da asabano tanani asunok den utatsaka lensadabze. Mezumbuba no ni asunok den tsengmu ga yamaya zengar. Mati trok semerka. Anunchi unuki kachi achize. Mesra unuki kachi achimze. Mesra unuki kachi abunze. Da shisa tubulu. Ibaya isui yashiba ulir. Isui asunuk tangashi. Asunuk tutsubu da ashir na. Mesra bang asunuki shisa tubulu na. Isui asunuk tangashi. Asunuki aiban shisa bulur. Adukumasize, ipadukumasize, da tati asunuki worry sa alir na saka isui ipalay atanga asunuk tanga shibaji asunuk kachi achimze, misrabang kachi achize, misrabang kumaasize da worry dise na shisa tubulu da isui asunuk tang ashir. Asunuki aiban shisa bulur, uja upa nungar, misrabang uya uti nungar dam parnok shirangdang asunuki kachi asir. Asunuki tsubuha bilamer, asunuki shisa bulur na kina uchaya sadok numbo, mesrabang kina uya uti nungor ya yamay shirangar parnok sadok numbo kumahasize da asunuki shisa bulur. Ano kenggan bo nermetemerdam na marks tajung na ay kada angor parnok bo full marks angor, asir na bo marks half ta angor, iba mabang china shisa bulur na nermetemer bo kangarang good marks angor, asir na bo kangarang less marks angor anonji parnuki na toktsira unombo da nai shisa bulur na genggen bo ano genggen bo ucha asir ubanungor na yi achimer asir na tumulong shiranga aya kina ucha ubanungor ya tdiya maidang yi chimadang kazinombo ni kumasize uzumetimer dan kuma face asize da nai shisa bulur na ano genggen bo ucha ubanungor mangadedep adugar na masirabang kidang no uya utinungor mangadedep adugar asir na tumulong zera pa kazadang na asir na shisa bulur ni uzumetemer kuma face asize kinang family ya maidang alino mo ni kuma face asize da kengumbo asunugi pilamer na saka isui asunok dang ashibaji shisa tubulo na pai achak yang luzize tachungum daksize da isui asunok dang ashir shisa buluba when we worry it does not give us any good advantage now worry asunok nang kacha tachungpanda marozer asunok 100 years alizubaja kudang asunuki kangarang worry sedir asunok 50 years tang alize na and worry asunok kudang kangarang worry sedir asunok long life alizubaja short life tang alize na asir asunuki na mentality asunuki na health nunga problem ai gidang aruze kudang asunuki 30 worry sedir na yangi asunok den idem usadia I'm sure ni example gashidi iba yangi char galir na iba char ya kangarang fresh asir kangarang crystal clear na kangarang clear iba ya asunuk inang takemada asunuki pilamti na let's take this example as us na we human being asunuki iba charya iba tila charya asunuk ada pilamdi na asir asunuki kudang iba charya asunuk da pilamdi asir asunuki kudang shisa puludir na when we worry about our parents na asunu ucha uba nungar shirang numbo kumasize da asunuki pilamer na asir yamay pilamali dang si asunuki dang kangarang chunga aliba takamdo kujia asir pollute sadugar asir disturb sadugar na asunuk inang takamya na ano asunuki uzumetemerang tachungkamer nibo tamachong marks ang ubaya ni parnuki ni tokser au nombo kumasize da pilamdang ano kumasir rangang na yangi rangang kujia kamer kangarang asunuki indang life to polluted kangarang disturb sa kamer na ano asunuki kudang ucha ubar nungar na kidang rarapangsin adoktang asunugi kudang shisa buludir ano kujia sir si asunugi nang takamya semangsaga disturbance agi ke kangarang first number kangarang crystal clear kangarang fresh lias na saka tangbo asunugi kumangwar
tangbo kangadang disturb agi kangadang polluted na asunok inang life ya na kudang asunok kangadang shisa bulujer yamaya akamer na ano kenggan bo tang mabang no ano asunok COVID-19 ler na asunok ipilamer iba COVID-19 ya tati asunok takam no dang alitze da share na tangari na das no asunok COVID-19 coronavirus ya tati asunok ten alinombo asunok Sunday school ya mo datse asar ano schoolya modetse da asunugi shisa bulor na ano yamaji shisa bulodangje kjeser asunugi na takamdo timpa kangadang raksajer shisa buluba achanga na saga asunugi kudang iba ya asunuk inang takam na saga asunugi iba yangi char tulubalir iba char ya asunugi isu atapilamdi na iba char ya isu zagi asunuk alangjak asar asunugi kudang problems tam ay nakalidir saga asunugi kudang isu dang sarasadam dir zungarmi asunugi dang sarasadam langzadza asunugi kudang sarasadam dir zungaramdang uca upa nungor tachung kumdakchang da asunugi kudang sarasadamdir uca upa nungor ji tachung kumdakzizi isui na anabzizi asar yamaji kudang rarabangsin adokpa ji isui jakji yamay na overflow salu adokpa ama isui asunuk sarasadamji isui asunuk nam kjiyasizi jak pandang power ajanga healing ner family no healing panawar zizi nashi sabulu alibaji jakji isui yamai penowa dokze okay isui asunugi kodang sarasadamdir pai tati angashizi asar pai asunuk takam nongji tibala agazizi so from this example we learn that asunugi kodang ashi samubulzila na ingi tsungram unong yamai shalir Filibi bizi trok no yamai shalir kecia nunga temulung tatemma saga ajak nung sarasadamba asar mabishiba asar tenangsa agi nunuki mabishiba tsungram madatakchang ta yangi tsungram nung shialir na kecia nunga asunok temulung tatem da share saga asunugi sarasadamba nung tsungramdang penang na instead of worrying asunugi tsungramdang sarasadam zila na nibo tanurado ni kuma sarasadam zizi na yamajimazi prayer is just like talking to your parents na asunugi uca uba nungor uca niyaginer uba niyaginer da shidadar na yamajirang tsungamdanga asunugi ibaji shidadzi na asunugi kudang worry salidang asunuk shisa bulalidang asunugi kudang isudang shidir isui asunugi dang sarasadam langzizi asunuk inang problems dem ajak pai solve sididzi na anunji asunugi tsungamdang asunuk inang worries dem asunuk shisa buluba ajak tsungamdang agazidi da iba utat sagage nuno ajak ayung zagar tsungrami nuno ajak muajang